tunekere matumaku kwarania na namba chetu chethi muno waira kaina mbere kwa labda ukiura kiure yaku na tukaina mbere kwa tu ucokaga kawethera ni ubambitaga ni family zo kimathi tu ina mbere kwa tukiwatanagira kire mubango mwanka riri kaina mbere kwa kiruga mabwega tha ithatu cia utuo na tukiambagiria gatwambiri na guki nchamba mutongore wa Azimio muthenya we muthi gukwina maromba gukwina maromba na ara marama utongore tu ni raisi munini wake na atongore bange kathumba ibakurio bathirikari na turonete agwe goro mutongore wa ODM Raila Amolo Odinga akina mbere kuageterera na kugati Bobati kinya marombani ama igitumikire ku nonto labda mutongore yo wenugire butikathi marombani mama bwana Faminas ambuge ukejora ithiria nthiguru yetu Kenya arekinyite kirimantu nyajegie religion kwina a lot of hypocrisy yari ya juu sana kiruntu bunde ukathithia jaka kuri antu kuthithiria kana jaka ikariota show maromba is not about the mantu ya show kana guchionania kenda onekana no kama tite Biblia kana no tite kuromba maromba ni untu bwa wegie mantu ya faith na gwitikia no kadithia mantu jau ukoromba kirijo lakini yala tukinyete Kenya nandi mantu ya karija show off kana kenda onekana no ntunyo kala ithinya event cia kuruka cia siasa kana ile turaringa campaign nuronaga nteto ile irathithika ciege na maromba ukarind yani ugetire iguru ria maromba kenda ukinya ntu aro kugitate ukwenda so mwanka mantu ya moja kagirwe etumi mantu jara divine kana mantu spiritual jaga tuika mantu jai jajo theri kana mantu ya tene etumi no te etumi ugo ita ntu ara nkoro ekwitigitete ate antu ara nkoro ekwite kwenda kana antu ara nkoro ekwitire so no tuge tuina maromba na ya kuithwa tu inteto cia guita no ntu tego okona asiasa betaga nteto na cia maromba platform ikagaruka igatuika ya siasa so nyani nkungana no ngatanga nkona guti haja egwita antu ara nkoro itigitata itinganira sana. Thank you very much. Mwarama, what do you think igukwenda bata labda ya mutongore yo kwibakira antu bake baikai maromba no kwithirwa batiretu maromba okay ina ndino kwithirwa batiretu maromba na batumba gwita antu batitu yes wana neona wethero ere answer Ewega sana. Mr. Eric, what do you think? One, kanchokimwe mchungaji akwaria because sometimes mantomo gai tumba ko judge, but one it depends individual kana tugaga ondere invitation ya Azimio team ile team marombeni yes but they made a conscious decision ya kolea kuita which is their right na kampa gripathle na mchungaji roga one kanisa ni chiatwire okay ichiratwire utumika botho at the moment atongeria by your platform but reatwite kanisa ndo mutongeria kwa kanya igatani either kuchokeria rongi kanenya kuruma na kuleo now ikaga essence ya kwethero nande imbito gwita kanisa na kuthi of course ni atongeria batumite kinya antibaba ingi baigova baringidetu koro no ntuba kuthora behavior chao iteko portray leadership na ngutikia kitumi pre breakfast ya kiroe ni kureta atongeria mono yare moroto yo ku reconcile na kureta atongeria mwe lakini the moment tukeja kuthora nandi history kedra ite kuona ya the moment wetanya kaute kanisa ikaja kuthora hitan political na kuchokeria kanywa then ituka nyanti kuona Azimio leaders badengi thora ina bichenje kana of course bakela baina bad blood tungora ro ade ya kanisa ne wingira turali ku we expect the same at that platform but I hope when it comes to player, because we are a playerful country. Yes. Now we are together of course to around 90 regions country. Ingo hope ria kokeda kwena platform zere kuchokaneria kuromba na kuchokerenga inkado akufoma because to meet direction na kwena manto maingiza mauchungu
iringithore na platform njega atongire bakarande guru pakeka their differences aside and we pray for country but meaning ya maromba na nini la kare something else as a country because it's a platform by ku kejeri unge na kurethera ku ni kutina platform ya kuweza na nafasi ku reconcile but I hope tinyana ro tikaira Deputy President nogere it's about time we reconcile. Yes. Na ingote kinyari alenge the last breakfast. Ere ku itondere Deputy President then the President Roy Kutaiji. Yeah. Na kugawana ajukire kanya kawa kuromba President Urawari ku Uhuru Kenyatta. Paul emi kumromba urekeri. Keja kuda kunoba mwatiri. I think the same case would have happened. Anto baromba nene urekeri. And we forge ahead in terms of kutumikira mwananchi because at the end of the day inyakadara we opposition or in the government the manzo zone zabati kudura jetegera kutetheria mwananchi urawa o nenkandirikari because at the end of the day election ya kuruka ire kinyaga no mwanga kutudura tuna mu urochinda na urachindo yes na actually ikenya tuna number 2 unfortunately no setup yetu ikari ya inyakada ukari number 16 ban hongyo kara maizere we platform because of nothing but I hope we can also revisit is man to mtu mbako revisit ndoka tekera ria twarira before 2010 constitution baraba thia katibeze iba misere something which now becoming an issue ndoka ja kontro today tutatu na kitu tutaka official opposition majority and minority whereby we're always the number 2 because if you of course kuna na around 7 million almost 7 million difference imagana zaire jararo na mtu yome then it's become an issue but I hope tukambire because at the end of the day katiba sheria kaidhiwa for progressive ndio kulingana na ole manzo cha kuita it's very important the dantaboga we want inyawe yango president nona emphasize that he need an opposition official opposition leader so tunaize the ability ya kudra kuina strength opposition because ni product ila tonete from 20 before katiba yetu itonete contribution ya opposition towards strengthening ya democracy yetu kana kukinya kudra kuina utongeria bukalibwa so it's something we can also revisit kenda at least igitajara na arua ya maromba tukaja kudra kuina official opposition leader na itiyo kiawe na president no wale ara of course na itiyo kiawe ikaja kudra ndipo bena responsibility then thingi ona aja ekulea kuita function but don't you think ni irony antu baba irekana gwita mutongori uyu na bwethire tubutari in good terms tukiona nkuyeni yagu baba gekira churia biongo nambi alafu boyebo bete maromba don't you think ni ikinanuko kejeri what happened ni menya batiko na ku blame that we never invited the moko ugakatere ato the itago proof for publicity that antu Kenyans bamenye kiyadirikari ne betre abarere kwiza of course nyabote abarenda muno beja I know because they abarenda muno beja because at the end of the day I know the former president former prime minister in very authoritative na ije kuchiarire express himself akaja kuko ringi bari bachamanite matikonde za mokoro wa Dedan Kimathi rit nonere president prime minister former prime minister akiuga tu what he feels kuna nde arengiza ara naro na bakambire kuchinja rwalira conversation iringe kana bodo but I wish barengiza baka tukono there's apart from differences that we know to siasa na chumbira mu Meru ana siasa batithera bari ondo kikyo mbatiko yako narwa ngonda kinyo nato ronga mano randa romba gitike MC for example kinyaka thida I lost urawe kuna I still is a friend of mine na itokarandi kuna tokarandi but one what happened is mwananchi no kana supporters barawe atuna bo ona jakati do no what happened is a different opinion nyoko na to menya kwa kwata na mashati iu ni ura kukara watu no for the moment ku carry the moment no ngo ndanya nikugo kwakirisha my supporters kana ngo akirisha nyawo akirisha supporters ba kana ku jora ko kana the other day Simbarati and nani bakurwa
kenine not because iba menene it's a different opinion kana aba different opinion kabe na madhugani tu korani ibwega sana kiongozi another fenas tutereta mono onko konkana ura kiongozi yako aria ambuge kira kithukitie mantu jegie maromba otowiwa mbariria mwanjiri au nini yetu platform kana mantu ja kanisa kana religion kana mantu ja kanisa ija injakitwe ni state na state yenyangia platform weteyo na arugo ke yakwithirwa ni antu ba kanisa bo kari no ntu bu barinde invite na gitinde onekana a kind of political so nandi platform nyumwereji ni jukitwe ya tonyerwa ni state na state ni yetu mitenya kanisa mushemo jote itina mushemo unless na ndi bari bestio kiongozi yakuga iro tukethwa mininyi keja ya ye manto ya maromba ya mwingi bwega sana mwarama do you think maromba mama kulingana go umathukiti hata uli oranja jokete personally mpomba kuga mantu ja maromba ntikuru ici japatiri utegero na kanisa ikare regulated mono nuntu ituonete maisha ja mwananchi wa Kenya jaikuikando na mantu jangi jakaikwa mbere ejo nuntu rero kuona antu nkurukie igana akenya bora iko kedro intigoro ja US antu bora wibaba ingyo mantu jatethro ja ejo kawaje mantu joni ni mono na ritomba kuromba antu athirikari ethirwe kethitha ya mawatho jangi ja kutax mwananchi ikethro rikuthithia mawatho jara ja akaria mioyo ya antu ba Kenya na pumba kwithirwa ntigoro igikarabwe gantu bekara na peace but kwithirwa antu ba gutirimana kuromba muno na without Bible yuga faith without action is dead na no tumire au tukaromba muno tukathithia mantu ja manene but at the end of the day tutikumakira antu bala baturingire kura bwaga lakini basi rekere thirikari labda kwina atongore bethe bakebu magire kwaranĩria na atongore barabariku utongoria nitha ino kuberesa the current situation itukuona gavana muno pate leader wetu leitu murungi na kugeria muno akwa advice thirikari turamuthikirite the other day arauga mauta ja komba kwithura jara je na ari ja kwenjwa ja komba kwithura ja kitobwega na ja komba kwendwa ja komba kwithura ja kire aira ando antu akwithura tukinyiria mwananchi wa kawaida yes okay bwega sana thank you kambo yakirego Mr. Herike kwithire kwina mantu gatwoyere ambere mantu ma house levy mantu ma mogoti bwa nyomba mbere mata mutaramu wa gisiasa untu bobwa ogoti bobwa nyomba kugitwa mbeci no kengo labda baraba tena nyomba imbega bena obuthukiriti ata ibwaga uni ndina reservation chiakwa ndiguita I took time kuthoma finance bill 2013 actually in a couple of actually levy mwaki ongeri twin around 23 taxation katiba yetu ezaka itina muntu kuga waziri atiomba atiomba kuimpose a levy because you is a taxation because anto bare menyango na atongere beto bakuga tax definition ya gondira ugo urasimisho because at the end of the day yendoge yakoro kwa sheria it becomes lazima lazima nonto serikali tepati uko tuikira sakode ito tupati utolazimisha because for us tuna preferences chetu my brother ara naije araka aseva intobia kama kiraona progresa konia aseva brother ongeno kuna sako nge aseva because of intention chao impia kwenda kuachieve the moment wambira onidite ngito tax ndazimisho kwa kanyomba kana uno ntimpi na pesri and nchoeura unge akona nguge which becomes the responsibility yakwa kuona mtonge akuona nguge hapana it's a responsibility serikali kuensure ananchi bao bena bari sawa ko it's responsibility individual because only responsibility that no nenje kwa na ndo baraba gitata bari kwa that is my responsibility ko oni nkiugaga fast refugee to kokitro itina sheria because of the ile tugaga refugee chonde kana taxation chonde china for example tugana NHF ile tu tokaria ina mbodi kana ina sheria mbezi chawi gatumirwate dhaiji baba bekirita sheria kutokitia refugee utina sheria
na nyo aboria most of the MPs are resident enye MP betu morari TV ne daktari morari TV na oru ambese iji bo akitige kona ako wani kosa age de kuchona ale ko ale mocho ge kiure Yeah. Yeah. Babo ndi nyabo support but izen orambe tiga tumyo alright no tunandi it's another avenue ya mbese kutumira bodoko ilo tukugatiri ikaja kodora uko to kwa NHF Yes. contribution Yes. na ikolema bukolati adira maganata tuko kuona benefit Yes. but tu ngoto bona ichi ina ande uwo ambiri to kuongere ingi cia kugitata cia waka nyumba. One priority chako mko nyonte kwa nyumba maisha chako ni kare rentos na gui kana na kefraga of course mtu ana priority chako Yeah. na nande no tote kwao kana tote umba kuibangira ura waka nyumba na tena utumba kugatire nyumba ndio problem yetu we have serious problem Yes. ikajaro kwethera batwi tutukumba kugura irio bya kuria keda batu tukomba kuona mwana beto dai torero ne bakana nto bate tikari tana Yes. priority embre dirikari itombe kuona batu mwananchi akomba kudona purchasing power ni kuigurira Yes. idio byawe nto tubati kuda to dependent tubati kuda to dependent dirikari to tege no of course utero dirikari ikeja kujorire kiuga kana nzeko kwenza ku create an environment ira uninga icho ira nande ombongere taxation for example teu housing levy ombera nande oni kuma 1% turnover tax nkale ya 3%. Yes. Mndoro mamboga kera kuudhurania to kuongera tu 3 arade aka 1% nande ongero 3% meaning mwananchi ura akade moko kitata kulea ale moko kulea ta choka nande nja ndo akuruma kuendelea biashara chiawe na ndia kitwa kule mali kinyaka tora andikita muntu omwe teka mwenga mbwe na ndo ogwe woka 3% rende aka dirikari na enda kera ingiro kana mwaliro wingiro le ageta utani crime sasa sawa kuita ile ngeta na mashinani ko for me I feel dirikari imisite the target na probably ro ile manifesto ya president to na batu micho vetu no to ba ora to hizi tokate di mwananchi for example ba ukiri atire dirikari hizi yo ira tu inayo nito mienda temono dirikari uru ira gitayo goti batamenyora bakudite actually under quote statements ya the current president ogere hii serikali aijui maana itijora kudidia kego tugidia tax yake na batu kumenyora bakudata bakunguza mwananchi lakini ando bakanya nabona ndi bakongera on 26 form of taxation so for me I feel house levy is not a priority for now babati kudugania tiri ito ensure interview kuinama dirikari ni ensure mbere to andika baba ngino of course rea batu to kedro in environment with biashara to kombo create opportunities na opportunity to create to ko andika ndaka inge na ari bangi no of course rero to ngere sheria nyingi kana reo itidire maguta no and private sector bakambire ko reduce ko engando ba na bambire kitai ogategera most of the institution ile ya private sector kana na school room siambite kole out and bao no to ko dirikari kongera taxation ine for me I feel this house levy dirikari na bunge betu na the other day to avere bakedra igitara kwa intimidating de adire on to batu to buy ten opportunity teru to kwa andikite of course party do kugira the issues but batu to kwa andikite Thank you. Rutero rungi ndirwa tumagarukia nini tuthi break turi marandu maganona then tuchokere menyo thi nambere ko kiagaga rwariuru murithero wa Meru TV tukaina mbere kwa twitaragiria mantu mamonde makonenie na finance bill mamethire tumakina mbere koigwa maginta nkuyeni kana rwari rwingi kiria Kenya twina mbere kwa tukimachambwaga kwa uraya guku ni kwa Meru TV thi nambere gukarakire mubango wa GIKABU ya siasa.
Aradha kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci bietaga ndwanja. Bwambere ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania, bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania. Iranto ba confuse na wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mto adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndeni ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe akwitha kundu kaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okurekera mbotera nilipe ngwe ondogo wa kukaurana aki engwe rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. Oduna kiatho kia mbathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. The BT Sacco ndio sako ya kwetongerete mantone jaki mbesha na tulaje ukinyera kiroto gyaku netojanaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba ije 0701911765. Kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth.
Ibwega sana murithiri wa Meru TV ga twinambere kwa twicokagira kairi na turithiite nambere na rwari rwetu rukonenie na mantu ma ugoti bwa nyomba ntikumenya gwe bwa kwiburiku na kiri thirikari no twathie nambere kwegwa twikurukagia twakurukire thirikari tukiugaga ni thirikari ya kurithira antu baba nini twamitaga ni bottom up no ku feel kana no kwegwa taka mwananchi wa kawaida ako inambere kwegwa kirithagirwa na njira no erikwira ka mbandikira SMS yaku gukurukira namba yetu ya thimu irere ya ukionini gyaku umbire gwe bwaku bukonenie na thirikari ino iriku Mr. Munywa twetiirite mantu ni makonenie na house levy uge bwaku buriku kiri mantu mama wote bwa nyomba uge bwakwa uni nguteka nkona yora mutongerio ngiharirie mantu ya kurega gwitikia muntu na shilingi 500 na ndo choke umutrust na shilingi 500 jajangi kuwakira nyomba na harwe nyomba ri kenda uwe nyomba yujura ewe ya 2.5 kana nya milioni 3 ira umba gwakirwa uriona ya mianka engana yumba kuyukia wigita wa mbeca iji twategera tukona ija mianka igana gwitata witia ura so watego ntubu wote wokona ni untu impossible kana untu utego kona ngimwe wimbere yau ite kinyanira bubwega lakini thinira raisi ya kwenda kuthiria ti thina ya thaino ni thina ya antu bara bethiritwe baitura Islams na untu kungitakura kwina uthuku buriku antu baba bena bantu okara kinyoka yakwe batio bakioni nyomba kwa kagita gaku bena bantu okara bantwega oni kirutero ngutega nkona yutio meja kana tio priority mbere ira thirikari batigutegera nontu twina mathina jama ingi muno jaria gutwa jo to affect direct ja kuringithia mwananchi onthe guru direct number 1 twina mantu yegie kithomo education twina mantu yegie health no kugwata twina mantu yegie bya kurehana bya kunywa gintu kira giutachi muntu direct mbere thirikari kinya ne ambe ya borishikana ne ambe iraithirie mantu jaja yo turingithia direct na mwananchi othirwe murigo yuthe kuona ndi mantu ya nyomba mtu na kara inyeke kama choro o are aturaga indi are na anywe na mwana one kithomo na ero mantu yegie hospitali na ya muthire no nto union miriwera tukamatite mirito muno ire yumbo tuma uturo bugitabu nginya mianka no ere gwita kuraja muno ni ntuma mantu jagu na ikino ntu kiri last regime kagita ka wathani bwa rais Kenyatta no ntu nwe ajie na mutato wa kibanyomba ikino ntu guta ithiro kwina nkuyino kana ntu bataina mbere kwa bagi ukagira barega mutato wa nyomba uni ngwitikia igitare ya regime past year athirire ya Jubilee ikwa gutari na mantu ja kurasimisia na rejo gwatwikire musukumo juro jo lazima nukona ibetere koti na nteto gwatwike tikiro ambio itikiro kirazima so the issue now here kinya yote kuregwa muno indi otubati force muntu na volunteer gutwike i free kana no guchitane akaikwenda kwawe lakini untu ba musukumo na ni untu bwegie mbesha na uto hije plan chiakwa ida ndala yacio si untu bu ga affect kinya economy yetu antu atumimbiro ndi tumenyangie ibwega sana this agent ariku there was a proposal ya Jubilee kukidia a levy housing levy but nande ikureta thina na kona ni kuna mkuchanyo geto miko introduce lere itaga PPP public private partnership ile ugoweza ngakwa munda tikare kaigana munda investor keza agaka actually nyake back at that time no kwero kwa mbiri public PPP tuka in investor keza kanu environment jaga akanenkro ya munda nonto actually cost ira nene de real estate kira kintu kira kinene cost ire there bono ni munda jo na issue because property netherena tina mono kuona kwa access in the area ira density populated Hendrikari ni zanaga munda ka invite investor agaka but na ndino ndrikari ni kwenda go skill that program ija faster at tukiuka ni job to create because it's a matter of bako job to create kile opportunity kile atobabete lakini ni kuumiza antobaba ingi mono na tukugirio urerie
is it affordable housing kana ni eliminate slums? Those are two questions. Na nyo boria oyori most of the MP had the discussion na boria 3 is it to eradicate slum kana to kuthithia what you call affordable housing. Those are two different issues. Lakini ande utu ina clarity ikete mkukinya message to kodania uti wako menya nani geta puli to koroto razibisho ikete mkona the issue ira nene na ikutikia problem okio mtata ne betre kotini na tukona kedra dirikari koti ka kedra ne last resort ku ira dirikari is high time or restructure or think strategy cha ku invest because kedwa ni housing affordable housing there are many avenues kile tuambirie ugana des barabara ile ya kiro ya super highway ni PPP public private partnership ira muntu kokoda kwena stone ara ugetoka runga mokarira gareko the same case should apply non to kwena investors willing sana iturone urawari romba gitika senator governor ne Mombasa investor munene muno na nago akanyomba ciawe akiuga the day dirikari impa platform yo munda mbake nyomba uroke za kitata una ndiko tibati kudronya rasima as I agree with my brother ibati kudro voluntary omba kudro ni miaka ingi 5 ntiko na kudro ndi Nairobi na kudro ndi probably reserve kuna ndi mbati kuita waka nyomba reserve na range tata retirement otibati rikorashimbe ukara na tendo dore kuna kiorege korwa wetu ira tokaye wa interest uti no to kuona ni nda geria ko peruse the finance bill bambo to kono arare uka egro interest uka negro interest to ro ko kinyame aka mkwanza no withdraw be chaku indi ira company ira etende uti withdraw igakara mwanga uritae ukijeme aka 65 just imagine okay boy there's a lot of confusion in housing levy ngutikia at least nujere mwe tore atongeria sometimes the confusion ampo kidogo nonto tukatonyera ke mantu ja housing levy birwe mantu jara jo ijama nene muno tija gwakira antu nyomba mantu ja gwakira antu nyomba no ja ura twairwa asira na dynasty oka umara ome ukiuga we asira anditha ai bari umara ukiuga untina payslip baba mauta ja itia wono ntotina payslip weta bikibiki ire titia igaitia andi abadu batiri berewe mbirwe mantu ja kwairwa na nyomba kabenya baba gura na ira matrisi no to muntu akugurira matrisi no kaba bagurira anto matrisi anto baba akira nyomba inde tote kureka nyomba cia kwa siram jaitie majengo za kibira bati anto bana nabo bedero bumite ndi guringiche beta bejana majengo bejana au kandi tote kureka nyomba cia kwa nyomba ichakwe anto beto ibamenye mbirwezi imantu ja manene jara au jo batu nyambesa mauta jaitia ndiguru yonde gwitia leito ugire the other day toga inya MP betu bakatisiwa ukorokia mbirwe kakurega kumikurukia nonto MP atalingiri kura ku support William Samoei Ruto MP alingiri kura kuitira mwananchi wa kawaida ambi mashinani eu ndio ngugewe ile maana na toga MP wonde Meru tutithura igwa tutithura kugura twangiri igwa na ukethura twathura twangiri igwa bajojo betu batitonya mwitone koro batingi tonya koro ni kinu batonyere mwitone koro because they are leaders na batino gwa na dai toga MP wonde uro gashurutishwa a support Ruto arego support mwananchi kawaida tugwatanire batu tuyo wananchi ba Meru 2027 tubani bonde tutonyithie MP bangi baberu gitene na wigu ngone wikethro solution yenjega beta bakurukia muswanda jore ibwega sana kire Mr Eric in summary ya mantu mama finance bill womba kuera Meru ata indonere sheria ya ile kuruka gwere na funjo ile ya security bill ile kuruka gwa assembly that was in 20 the last regime pass kuma na kuruka we expect the same probably non to both threats and intimidation ile kuona ni nande threat ya democracy in terms of freedom ya expression and freedom ya opinion nge ikiretona ndina the same regime I hope atongere baba kalinga kurezi palinga conscious that's bakumithoma na bakuona three differences kana
ingoitikandira muskuma jojo jete ingona baliuka bakomba ku the amendments 1 2 or 3 things kana ko reduce probably either voluntary in my few parting shot kile mantu sasa ingo hope thirikari gari consider move ya kurazimisha nto taxation because utende kuro ka developer karawi uitaxa mtu thirikari bati kudhura open abroad nonto andu bengi barari bate kule tax na usage actually the nera tunayo this country the revenue generation ni wastage na wastage iro neno na wastage iro na kuja marinya mayani okaja kudhura ukaja inyari njerwe utumba kuendelea kuenja kaidi kawenda kuzuria thirikari na tondere na ndi yokuruka tugetenemba maboka na mamba asira na mtu wa bonda lakini ngategera bo bonde batarirwe uте muntu ukweria bonda na maboka kuna ndi na kwanda kuongera another CS from 23 ratwari na ku na president Uhuru Kenyatta na ndi ongera ba 50 that means irregard could disregard buru Kenya institution chetu muntu kotini ugite kwa nafasi ya 23 but the moment yejeren point another 50 it tells you dirikarizi itiko itani ya sheria buru na hapa kwenda ku bulldoze ibachokera akui ibachokera akui revolution yomba kumira inile time ndo ukategera online kwa time kabisa nyama shina nande nya antibody atad akuga dirikari to arwire for us but to arere utuko na mudanya kuchwira dirikari but there the day where we it becomes a problem and waba ingi bombere dirikari to achwirire na to boto era nandite ka tukolera twite baraba taringire dirikari na baraba baringire dirikari jo my brother kugura wandiki no ndo tandiki mauta zaitia utita kugura sonda wirone iteka na sukari for 400 400 uono wena pislip naongea tena pislip ukagura bi ko I hope atongere baraba batudikirite iba consider decision ya kodinga kura regardless nya bare au tulete na maendeleo tukamenya you stood up na batwi na make your statement na voice yako ya hard ibwega sana kiongozi thank you nontubo na nobwega nikumenya atongore kathumbi baturaithite bare wa maba hajumbe ba county ya Meru ngwetige ba note down mantu mamu what do you think should be done mwarama MB yokuthukana kubatira kuina mbere kwiwe kirutha wa kengo at least kuona ngarama ya mukenya ekuina mbere kwiwe kinyiaga uniambuge kyambere inkindetire kagachio nandi nuntu orindi bekirite finance bill na president no getega kuruka atongeria bangi akuruka ba mu support na ba make sure mbechira mukenya akethirwa gitaxawa itethirwa ikiuraira miko yantu chethirwa mbeche ikethirwa chikinyira mwananchi wa kawaida na chumba guteithia maisha ja mukenya ja karabwega nuntu ugatega thirikari ici kwithirwa ino rongo bobu inge mono vijana mbere bierirwe ruto akuruka nguge yawe ikuanda miti kupanda miti thai arejire abiera nguge yawe mujengo nuize owe video sugeta thai mujengo teona namba nuntu utira inya barenda ndakaira china inya ugeta thai na njara jai chiaku itumba mujengo owe uteona inya namba na ndi kwira vijana bigeta mujengo na bierite nguge yawe ikuanda miti vijana tuache kudanganywa tuope wataweka good structures but we hope also the other leaders when wako azimio they will support the leadership nuntu nandi nyakethira ni ukarajai dictatorship by supported na bomba make sure mbeche yuchi kwa delivered until to the last person lakini kwena wirane kathumba rais ya thiretu akene kanagira muno kiri vijana muno ntubwa bonda chia mwankira chikwergerwa kuya few months to come kwena mantu mage nina gas na mantu mage kathumba what do you think about promises chonde na ndio ndirenda kuga pikipiki cha stima otichio na vida tomba gwetikaniria 2027 tubange othirania na arongo ba bonde na mbere tutege MP betu bare bati support bare baringira mbiru ici ore okaringira mbiru no eja naza tumuhania leo mbere ibwe one thing I comment on that they want that karakini amkuona but okay boda
na ndio ugore turenda boda boda ina boda bonda maguta tha hizi hina gaita mbecha kugura boda bonda estima you know you fight after no ntore onde na boda bonda ko maguta cha gutie ni za kinyara on wanita na tisa sawa na ndio ugoja na ni estima no gang convertra cost ya convert na mwezire kana ukarazimisha onika gitata kabla beg the question so no turi ngazi kena ma waterwa na kibone ngazi kuinama na tena nde kuinama ni ojo tura kairite ngazi mutungi daugagira mutungi nangurie sonda nyamitongi sonda chuba tueja wotheri sasa sio ndio wotheri no kaeja to mitongi wotheri ukaba kugona nde Kenya untu fulani mitongi wotheri sonda content ira indene ingeja kuthore ni affordable mwananchi waka afonde hata you expect the question because company cha sonda jo ditoja chuba ito odheri na bate chaja and leo tore mutongi how what you know it does make lakini I wish our daktari William mtu muhimu no to probably in a good way man to kuona trikari to ndigore ukora very fast na nje no rome tagero na tuko steps pore tu tukasukuma no at least nyana ro kuona ndo development ngito kwenda tukona ndi tamu mwa mieke ithatu bazu tukwenda nya kuja barabara ingi tore makere marando jana thina jariwe to ensure mwananchi akwamba ko kiu kunyira na kuthora na purchasing power maendeleo ya Kenya meko na maendeleo tubati ku suspend no tubakuthora thina ira tuna kitata tuna chiu tugasukuma kila kitu kire mwananchi ethero na yuna ndi no ndo bakugapunda amechoka then we need to reason tumere ura mtu mwananchi ukaenda akateka ibwega bwana Munywa kire promises ino chionde chia tukine nkagira isi omba kugata gi promise you oniora mpomba kuga kuruntu omba kwaria kinya itotomaire tuga you can send once forth yani no utume mugambo yugeta mbere no kijo kwa yithiro na kwi makoza ya karikire na ubwa mari kure irarombagwa no kugwata na mugambo jurea na ndi yuyurejere jo abatira ba yithira mbere na ndi kweberia broko na no gutumite uga ikwe na no gwika wengwa kanywa gaku na ndi kethwa ni big challenge no ntu bukwanjiria ku si manifest kana guchionania kumera kimbone so na ndi mutongeria kuga mantu ja ngasi uge ngasi kwinama na ndio kabiru uge ni ntugite ngasi ndugite mutungi na ndi unduga atiri bwana Ruto akatinda gwika promise nyingi no jurie iri aritie nkai nyajo bumwe kaja iri atigira bubu kugita utia joringa kora erumbo rumwe uchoka rutathira urume gwikira rungi ina rumwe rwari kana ndi ukauga ruru kurika niyo wachugurira kono ruru kurika na ndi wite atia so na ndi nyura mpomba kuga promises ingiti iteko wa fulfilled itigitabu ngino at the end of the time utubu kono gitete atia no mona ire mamunda ukaringithia nderea ukaringithia aja angi kwa at the end of the time utingu uketho gitete atia uritete lakini ukagwata kamuriko kamwe ugetithia kinya muntu rokeja akauga ni ria rirombere muntu uju na geretie so unduga atiri promise nyingi itegitabo na thithio ntu bumwe especially buri hakumenya ibubu ringithia mwananchi na kingi kimantu jau kuona je karika thaiji ningutaka kuona kuina thina kimantu jegie political parties kana bia mabira nyungano ireto nya thirikari ni gutina political ideology thirikari karaje etonya getie mbietete kugitata kuthithia no ntugatega kinya thirikari ya America no na bebia mabingana biere kiauma na ona kira gitaga otega igitenere kwathana kiwote okona kuruntu kira gitira atia kirathithiria but here in Kenya no ntubwante to yukona cia bia mabibingi mbio excess wakagwatwika utika tugitata tutethe kwake ko nini iromba ya korea ndomba kimande uja jambi kana mbi Kenya nitegero nyakirutero ra biama do you think biama buko batara kwa Kenya wetweka Kenya ni kiama kimwe area the kiama kimwe not one itudo twina democracy
nukugwata multi-party ni ithirwo eri mbio irio system ni ithirwo erio indi kwithirwo at least biama bigakuruka biama nya bitano biethirwo bie around ndamba kurega mantu je gukuga mutumiria nuntu itukwenda biama bibi ingi mono Jamiru waja tuina bahati tuina kiama kia mbasi kuna kiama kingi kia mheshimiwa Mpuru gitawa no peu watega biama bibi bigwete ndiguru ici yetu na gukethura biama bire tibe utwariria na ara mbere mumiru antu bara baitho babebangaira siasa Nairobi bakeja naja batwangarathania bacoka kaire kugaitio cora tukona bakithithia indi na ndiguru kiama jakiki kia mbasi tukona nya bakigaite kugairo kindogo keja nde no peu kethura itwamere itebi kai kethura ni kugairo kindogo na tubatiri batu tu Meru itugo strengthening biama bietu na acha grassroots bikethero ibi bangi nyabyo kubanga thirikari national ende tukuga twetere tweja tukero aunda ni unda asera na ara kiama kia antu bana ara bonde bagikira into baite bagikira karenjini aki na abuno ntuputina kiama bukarira na utino bukarira. Mheshimiwa Eric, what do you think? Okay, political parties ibati kudhuririo non to set up ya the Kenyan way, the African way. Tumba kuka ni together the stand the gorichome. Tutira Kenya au nondo there is no democracy ya biama. Either nondo of course rembuga ni biama rimwe ni ndoko ya Rome. Nondo na inkuga isa nondo of course rimwe ikaja kudhura my good brother kedhura kia mene kia bas na chini ne kwa nominated rimwaka no akarema kwa lakini mwene kia maka preference. That's one in the thina non tunande ogwe otena ndita kana ino ne thina inyakurungama trying twice na rimwe omba kwa tiketi uliaza ukona kiama gikubwa urukiro keja ku nomination igitara ra kuhumira netere nande wati ko mataeni una defo oni rombuga political parties Meru kudrona kiama was really pushing for a regional party ya Meru no tubati ku embrace Meru yedhoro na kiama kimwe we non tore siasa ichoka rimwe no itokanza isi no mwanga tubangeanza and of course koni ona garimwe history yetu ni twitene kuona unene in blocks chizaga in blocks whether we from a certain region tukagana nde jaunda for example negerete kudura at least negerete kudura ina a national party. Their dream was to have a national party from idea reje to be a national party lakini nde ukaja kurirwa parties zichonde create interest na rimoko na ukaga party igitari yao renu for example we missed a lot igitari ya Jubilee reato corrupt our own political party to atonya ito amizire a lot of things non to mire ito remoro guitinto bitu as a common non to political parties ichigera ya kuleta discipline de monya kedara ni kuleta rimwe dina ile kudora rea to ari na party imwe Meru kana kudora kuna diverse party political party ni karamu igetinto biao as a party but the moment there abo to ajere buinde wa Meru kitarone kemwe rimwe bora irwa to una de to to Meru for example thirikari uda nyakabanta tutare support for example itebi kuweza no bia UDA bia eza no kana bia intobi kuweza no ukona ina parabari frontline mombiri to batrona benefits kana tongire batrona makoro ko igodora to tonya mono to amerero to akinyanira me to akinyire si na tongire parabai na ona fasi ire batukomba kuchuira kuringira bangi ndebe batu tukitana maguru inawe but if you have a diverse parties so mheshimiwa kuga that tuna kia mageto for example to na basi katetera na tetere chairman wao aje kuirikali no peona tetere mto wao kila bato no to mheshimiwa aligo we ana irikali ne ali ko atetere anto baire batu batonya irikali ne at least we have no to akwire mutongeria it's na history for example ukaja kudoro tempo tongeria we nare wa region yetu kinyago kwitinto bire mathina lakini mtu no na alikanya kada mutongeria ntore ne but ko werero muno ai nafasi mtu nya barabara ne jaka didia we antore yote anto au bonde egatuke tumagira mbuga onke ngikugita nini on point ira kwenda kuongera taka onkuga biama bithirwe gutwika ipate imwe kankuga for example ano etu ya Meru waja kukethwa at least no tunotego kona
bia mabumenye kwe bia rinjiso nye bia odere bitije kene na ndo yo kedra kuna bia mamingi but actually sheria ni kiro if the party ikathiria election na itina a member either county assembly kana mujumbe idira kedira actually carry register then bakambire the cycle register kairi ko there is a sheria na ndeti jere kitambo bia mabia bingi ko your party netumba ko benefit no tunande ko na mbese benefit from the political party funding bonde party ko ona tija kitambo ra funding is to specific parties onande every party ina mo member ne party ko benefit out of a political party funding ke ogera nande parties ira chondika hidrochina members eventually tika benefit na ile ingi kedoro itina members chiedo ite kuomba ko ikafford start afresh again. Yes ibwega sana. Thank you very much Muridhiri wa Meru TV thina mbere coordinating kuona kwina antu kathumba bethiritwe bagitwariria thina mbere kumberekeria message yaku kiri namba eno yetu ya 0720888444 anyuma kaita kura tukaina mbere kwigwa tukimiraithagiria bwana Mwarama tuonire bus ikithungira kana igipakwa thirikari-ini after kwithiuruka ku iri kiri murengo yonge wa Azimio Lomoja igitumike bikana mbiyo bwathie na mbere kwigwa bukira ithaga kengo buthi na mbere kwa bukithungagiria bus thirikari na kiuria kiambire kiri bus ino ikwithire turukiona nkuyeni agao kiri atongoria na bamwe ba ma MCA county yetu ya Meru imbiyo yo ngwe ithire tukina mbere nontu we munini wa mwandiki munene wa kiama iki imbiyo yo ngwe ithire tukina mbere kiambiria na kwa ni basi atongere ki Kenya kwanza inontu mutongeria wetu patirinda na hizo titangu gyote thirikari-ini na ndino ko ni the current government na full support yeyo kenda uho mutongeria umba ko deriva na njatha ai ito kuona kwina nkuchani nyingi muno chama MCA baba ingi muno but at my own personal view bugaba tizi ora bakuthithia nuntu MC orea aringiro kiamene kia mbasi ende aringiro kura ne antu bongo antu bara bategere bona uzo imwara tukuringira kura uzo ifamina tukuringira kura ende twe muringira kura kiamene yetu na ndempire MC baba dera bakendelea kwithro beru jana ngavana utumba kwithro weru manga mtu alafu runene weto mugambia kwa nkira mbio into umboteria mwana inchi la MC baba umbira pombo bera ibatige ndo na ngavana bombe kwithirwa be itinto ando kwithirwa beru mangana no chokaniria marieto beja kingavana bajo kinto banderivere mwana inchi kawaida kenda nandi tumba kwenderwa kwina ndeto ati bamwe ba ma MC bethiritwe kana bara bethiritwe bakiwata mbaru governor bethiritwe bakirutagiro mukana kwina goma bwa ndeto inu mukana like bakiro bakathukuru matagaria anyani mbonete mantu jauki mitandao ntije ntajona through ina an official way na ntumba kwaria mantu jajo nuntu baruge untije kethira ne makana ne urongo but I have seen them going around na ntumba ku comment mantu jau ina an official way of the party nuntu nonga kaeja na maoni ja kwa ndiningo maoni mako mongo ni mareko maoni mako no jau ndauga MC bare kono no babaite ngugi na bombe guitaniria na ngavana ngugi ngavana ore wetu ore twendete mono kawira mwangaza peje kiwe nuntu 2027 ateta kwira onmenye MCA kwatha nkamwira ateta kwira antu betu secretary general kiama ompirire ngeta kubwitiria into na bandu mtuju no gwitinto utemwitinto we murumanga no batirio mwitinto bwega na wakunenkeri into biaku nuntu kintu kya maana ingwataniro itwegirwe secretary general wa kiama itura ituchwana no kinyawe think na tugachona no of course twetherwe twenu na ikaro creative lakini itwegirwe kiuga ati ikubatiri kwegua kana ma MCA baba bakirutha check up bwega kiri governor do you think check up ino aragiria madabda check up kari atana labda kuraithira ngugino chia governor bakamba kuraithira ata Weleas bena ngwataniro noe oversight muhimu na inya oni kwenda ngavana ethirwa kitana ire na tongeria ngugi ende akethirwa kitana ire na tongeria bara akibo muringaringira mpi etiogo ngavana haru ba muringaringira mpi ngavana na kwenda tongeria bara bakumwira uma ba mwira mwana inchi kira kwenda kuthithirwa igiki na giki na giki na giki tirazima bethirwa betende ki maoni ende nya ngavana ati kwenda nya wesa psychopath bara bakumwindira kumwira so kamuguchano kawika patiri kidogo ende bethirwa bagita iri anto bao into bakethirwa bari into ene
Okay. Yeah. What do you think, mheshimiwa? Oni ankwenda ku inform mheshimiwa that we kiamene lakini meandi home but I have 2 letters. Baruka ijere onde nacho. One, you made the Secretary General Yeah. And we put DMK Muniowe Yes. Uma K minority. Yes. I think yes. Leadership. Now actually barugo ne communicator ne receiver ki county assembly but itombere kuthomwa onto DMK ura kana mheshimiwa DMK na ikirie kesi kwa tribunal ya political tribunal vikira actually kesi yo ni area within next week next week I think this week all kiumeke oh yes kiumeke turi ko there is issues nankuga oni political parties I want to bring things in perspective, in the right perspective. Parties in particular chiri if you are a certain party kiamene no particular wina respect ya kiama. Okay. Non to at the end of the day there moment go uni bombere to make a decision a move could choose the 7 parties no kana ndino karugamano as a party but kwithira na ndi loyal to the party because party as well ina meandikithia zayo jora to UDA ina meandikithia za kurukia bill iriku ulo geta contract then na party kutegerwa nikito myokona nya Jubilee nayo disciplinary azimio discipline sabina chege no ndo kwithira netre ko mama na ko emine kukara na example na ndino komenya it's true only tina issues na what mheshimiwa said mwara mauga oversight is key when you have a strong official minority leadership ina na tutomba kuona kuguneka ndio tukeja kuthira bonde pa vetere trikari there is a reason mtoro thite kativezi bari na ideas that we need check and balances kireka menya dirikari hizi county ita dirikari the national government whereby we have an opposition kana a minority ekuita kutegera what the government ikothiri kuna ndi the moment party ina heshimiwa 20 for example na niyo minority ikaja kuthora ndika kurani na governor what kuga jowa kuga nandiko present worship governor ite ku take time consider that they are responsibility yao ni kutegera tutukuga bugeta ki governor but the primary role yaku as an oversight as a minority leader kutegera check and balances serikali no batu kuthora ina nafasi nawe governor atepati kukadamiza because of course we have a different opinion na imbuga gani mbira ategeri atongere babo ndeba kugerana na kanyu it's a different opinion nayo na with nambere kwa governance kila kia maana ikuwa counties naimbira mheshimiwa that responsibility MCA temoja waka barabara that's where we miss responsibility ya mheshimiwa jo udhurete MCA tegoita kuitinto kwa governor iko ensure budget irekeza into bibi kuita kwa kubi kwa factored that au neondo ekwiri tena ara visit na governor kana residence yawe ndo yekuye kuchukua proposal ikaleta from executive side iko implemented kulingana budget ye wiki ya kwaku that's the role and then something else to represent a registration ulivya sheria ereka tuma virikarizi tongere tu governor Bishop Kawira Mwangaza ego perform ego te na kulingana na reasoning era probably proposal ira chijite kana amendment ira chijite county assembly ko unibira mwananchi ikaja kuthirwa mheshimiwa kedana na different opinion na ale kuleta maendeleo kwa we tengo te dinewe actually backs up kiri the executive onto executive no eza na katenda no weza na barabara no reaga uro uteno MCA za ira korea korea barabara the drikari na wada nini kuikari na CEC okuensure barabara ije drikari ina engineers ekuensure uni Kimathi DMC wa area front
nkuensure milioni 10 chiri budget ine kuthithia barabara wodi ine rambumite na mbeca milioni 10 ikuweza kuthithia barabara na igutumika ora kwitata kubati muntu the engineer wa county no kathima distance no kathithia ikathithwa mbeca ingana utino MC akwizira no tunandi na atito etherie MC no kathithia barabara MC no kareta mathikone MC no kenda ikitumiko na MC nabo but one the best thing iko karana ngavana at least bara I don't that but that what tiu katiba yeto eventually katiba MC ngogewe ikitumiko na tokuita kotini impeachment motion na informere manto amengera mumeru na kedwa atathoma that time ena tedo na area nafasi ya kuitano na itanero yero MCA ni ya control budget RMCA ugo tena ngoge kuita kuwa imbi kuthira hapana ngoge ku ni ithiraira assembly ana assembly ni obati kuita ngo ntuna ndino kwenda kuita no to pass benefit cia na interest na msukumo jeto kitu myoko na limoto kita ngukara na governor which was not really the problem kuitandela governor lakini remember responsibility it's unfortunate kulingana na successive government ila study techo oversight itumbeka na setup ya current setup MCs non boy MCs daiti batumba ku the oversight fully non to kodora mwananchi ujo to dhurere no ena msukumo jo kodora MC akareta kitana barabara which is wrong non tunade MC akaja kuronga manande a oversight governor for example governor no ganande amukindire mbirike no ndimba kinya na irabo gitagitere gwita gwaku of course kiomba kuria gwita na ndio we definitely kiaria gwita kiaria gwita budget iro tio igukinyiro tu kiaria gwita na ndi mwananchi jo akaona kai akabre MCA of course mzia ateboki kakuria tere kaguta mugerewe lakini tunadi MC na kwenda kono una nderevo ile understanding netaki ya mashinani na mtu eroa ngugewe mheshimiwa akogana the best thing is kangarira ngabana at least we adidiora kwenda lakini at least no at the end of the day yes na kira kwa andi no idine ekeja kudhurwa MCA pena what we call autonomy kudhurana of course kuna equity distribution resources ikidik sheriene kuna regardless na aro kudhuroli milioni 20 ikenda chiu wodine na ikaitanguke fulani then mheshimiwa kedhura na nafasi wewe ku caution trikari ande ba non to bonde batumba ku caution trikari non of course ba bari anda masses chia governor ikia maendeleo kwa ndia mheshimiwa akadhurwa ari MC na ngoda kwira mumeru nande inyarira ngavana akaria kuleta maendeleo kwa kuno ntuvo MC fulani akola kulingetuma TMC udoki backstops itaking ngavana ntuno respond is the one custodian wa message uomo kuenjwa dirikali inyake twanta kulingire kura kana tamulingire kura na batiko gania mkindo a equal in all the respective constituencies kana bwega Iboya kiongozi, thank you very much. Thank you. Kiri bwana Munywa, what's your take on ngwatana labda yethire tukiona kana kiri uruti nguge bwa governor na ma MCA account ya Meru? Okay, ambuge oto kiongozi uga thinejo kona iri ndene county kinyana ngike national level no oto nago uantu batwika warega kumatch na mutongeria kana na ngavana kana munene orore ho ugo tikyo gagitate utikyo kona nago still no ntu kumenya antu barabe na rizago to munene yakuga wananchi baku kuima antu bagweterete kirijo ikabindi ugo utonye kabutine kamunene oreo kero nyigi ntu ago install wandi neku ugo akithithia uthire ore ariku inyo inyikirite ugo withiro ndene antu ariku antu au so na ndio nguga inyani nguga sheria ni bati kuitho itegerete bubwega o toro munene mutongeri waku arokethro ri kukethwa utimuntu bwega kiongozi, thank you. Na kwe mbere tutiari kino ntubotha chetu ndio na kwena mtore tiari kiri ngwatano ya Azimio na thirikari maandamano bo makinyeko atu ambuge kiri rutero Azimio mantu yagia maandamano maandamano batu tuthikaira na ara bweguru na ora tueja
commandant twategera tone ikubaterie iro ni tugitata ni tumaira no twatu tuije munene wetu kana mutongeria wetu ate tuitagia bubu tuitaora kubaterie na turiuga no ntu rwari ro rwarawiya tukona ya karu collapsite ya koteru no ntu meya muntu atibatio kwairia nawe menya kana agutonye nyombe we watonya agarukora bukugitite ata mibango era bukubangite na ndiketho ukono uti mibango ereo ko bati kumagara na ndo umagara ndi mibango wingire o yegie mantu ya maandamano ile yo we kiongozi ketheka ni bwinde tu ketheka sana uyu ari uria kiama iki kiambasi mantu makore na kiama kiambasi ari uria ri gakwithiritwe kwina mugaukano kiria atongoria no ntu bamwe bakuga o babangi bakauga bobungi karentire akwithiritwe gutina good communication o kuga na o na ndi governor agutonya utongeria bura mbasi erigirite kujukia MCA bara 20 tebuyo mbere kujukia so atongeria baba 20 batigiro batina njirera yongo bakuonera babatiri gwita batu babatiri bathikire patirinda ojora kuda kwithirwa nkiuga indi maoni jakwa atweterete communication from the party ke leadership but indi uni bije mwananchi aterewa umenya ugo MCA wethirwo tikumba coordinate na ngavana igwa kuremwo kubia no twethirwo MCA kimathi kwa weri na rombire gukubia na ajuke into lakini no batiri uthi against na kiama ukenia ngavana otebatiri uthia obatiri uthi oni bia mbomba kwira aishimiwa baba betu 20 ageta saindie kiama muno nete saindie mwananchi no tuvira tukwenda muno iservice ikinyira mwananchi okay bwega no tubadha thank you very much ndiro rutero arongitha chetu chikuthira na kiribonde bara thank you bethere tukagitwaragire thank you very much no tubwa SMS chenu gatu inambere kwegwa tukithirikagiria I think tugachwana kaire kengo tu inambere kwa tukere no tuthana chitiganaga mheshimiwa labda ntubwa kwa muthia tukirekere mubanga okay oni my parting shot ni kwira Meru nego chokia TV no to pako enlight Momeru Momeru na kumea nande no tubako the platforms hizi to discuss mantu zaze toegie na inkoria nandinya nkuchanire chieku cha Meru County igatuma mwananchi ya kugunika no agadero the day ultimately responsibility ya implementation ya project chionte cha thirikari ile kuna hizi na ito na actually itumba kutedwa unge if there is an oversight kana kudra koina check and balances ikaja kudra heshima betu na governor bakaida na respect ya witi bwango ge ingwitike ultimately benefit ya mwananchi koneka koneka na kingi na kioni atongere betu bara tubathurite ibatu heshima na trace by the heshima the moment inyakuwa kuna different opinion ikeja kwa incited to kuleta emotional issues cha kuleta ndoa katika taifa ibwega thank you having us ningushokya kadho ngutike Momeru arato batire problem na barato abo inform gutike kadho thank you ibwega sana kiongozi ndareka yemwe tukirekeri okay kinyani ambuga ibwega muno kiri TV je to ya Meru TV nontu bwa are tukinyagia na itumbo kinyera ananchi na tukaba maoni yetu so kiri mantu yegie Meru ambuge oni county yetu atongeria betu MCAs na ngaba ono ratu ino ibagerio rabomba gwika differences kuraja bagwatanire basupportane nikenda tofauti ere tumba gutuma wagubwa maendeleo bwija na nkuruki beke kuraja siasa cia 2027 itubati ko emanjinande nonto siro batwe to abathurite kenda tona maendeleo ko wundi romba thiri otora ndonere kiri rutere rwa ni county level ibetite na mbere bekirita good relationship ngabana nwe agatwika yaka na ibathithia oversight nonto na gwitikia ngwire ya kurita nwe na kurita ngwire mbio imbega ko nu agakira kana iguo ogwa nonto nyatu no twina metho na itukuona ora kugwitite ata ora gwitite thank you very much mheshimiwa mwarama oni ancho kirinyani Meru TV batanite nkatho inene muno nonto bwa enlightenment ira ikumba gukiria antu babethi na muno kubera kubaka mantu jama za zombote the society au ange mbuge nyani kwithiro kuina
smooth working relationship between all leaders, either at the national level and at the county level. Na atongeria bonthe bamenye mtu uria baringire kura ni mwananchi tinga bana kawira mwangaza. Bamenye ro baringire kura ni mwananchi te William Samoei Ruto. Na bara bakethira bekuruka ya jambiru eu bara bageta gwitira atongeria ngugi bare gwitira wananchi ngugi peja 2027 mu Kariomiru ukorirwa kumwania rukiri ombe otara mutongeri ongi ibwega sana. Thank you very much na kinyani nkabocokere nkatho no tubakuya kego twinambere kwatukianagiria na Mumeru na we kinyago gutureithete huku maria tukiambagira mubango. Thank you very much no tukwa wina kanya baraba inambere kugo baetethagirie kirio kinyanire bobo kwina chamba yeta wa Smack na oyongeta wa James gwinde kinyabio. Thank you very much no tubokinyaniria mubango uyu ithiro wina kagita kega ni ukagwethera bambetaga ni Faminas wa Kimathi tukainambere kwa tukiona na kaire muthenya waru kwenda kumonenya Murungu ithiro no tuo bwega.